Twongeye kubaramutsaho abandi tubirizaho bitewe n'aho muherereye. Uyu munsi ni tariki zirindwi z'ukwezi kwa cumi na kumwe, umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu. Tugiye kubagezaho amakuru avugwa mu misozi miremire y'imirenge nyuma y'intambara ikomeye cyane yiriweho ejo tariki zitandatu z'ukwezi kwa cumi na kumwe, umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu. Nimba ubanye natwe ijya mbere turagusaba kuba wakora subscribe. Kuko tubikesha abaturage batuye mu gace ka Minembwe ndetse na ka Mikenke, baravuga ko umunsi w'ejo tariki zitandatu hiriwe imirwano mu nkengero za Minembwe, ni ukuvuga ko mu burasirazuba bwa teritware ya Minembwe bagabweho igitero mu bice bita za Rwitsankuku ndetse na za Mutunda na Biraro Mbiri. Ibyo bice byose byiriwemwo imirwano yahereye amasaha y'urukera ya mu gitondo, ahagana saa kumi n'imwe za mu gitondo amasasu yaje guceceka n'ubundi kandi saa kumi n'imwe z'umugoroba. Kuko tubikesha isoko z'amakuru zikorera muri kano gace ka Minembwe, zivuga ko abagwanyi b'Abarundi hamwe na FARDC arico gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hamwe na Wazalendo bari baje bashinga ibirindiro aho bita Bicumbi. Aho ngaho ni hirya cyangwa se ni ruguru ya za Rubemba. N'ubundi kandi hakaba kandi mu burasirazuba bwa Karingi. Ku bazi bino bice, bashinga ibindi birindiro aho bita Mutunda, aho naho ni hakurya ya Karingi, ariko kandi uba werekeza za Rwitsankuku. Ibindi birindiro bikomeye n'ubundi byari muri Rwitsankuku, ahabarizwaga ibirindiro bigera kuri bine. Eta majoro yabo yari aho bita kuri point zero, aho ngaho uba umanuka uja mu Mushasha. Reka tubibutse abantu ko imirwano ubwo yamaze gutangira, twirwaneho imaze gutegwa mu birindiro byayo, nta kindi yakoze uretse kwirwanaho n'ubundi ikirukana umwanzi, kugeza ubwo intambara yaje kuremera aho bita mu Rwitsankuku, ariho haje kubera imirwano ikomeye cyane. Humvikanye imbunda zirimo iz'amashinigani za 12 ndetse n'amakompora aremereye. Iyi mirwano n'ubundi nyuma yabwo haje kwaduka indi mirwano n'ubundi mu gace ka Biraro Mbiri gasa n'akegeranye n'agace ka Rwitsankuku. Iyo mirwano ya Biraro Mbiri yo ntiyaje gukomera cyane, ahubwo yahise igenda nayo iza kuremera ahantu hitwa mu Ngezi, ku bazi kariya gace. Kuko tubikesha abaturage batuye mu gace ka Minembwe, baravuga ko mu Ngezi hiriwe imirwano ikaze cyane, indi iri kubera za Rwitsankuku. Gusa iyo mirwano yose yagiye iba, umwanzi yagiye ahatakariza abantu ndetse ahatakariza n'ibikoresho bikomeye. Gusa kuko tubikesha abaturage batuye muri kano gace, bavuga ko bigoye aya masaha kumenya abantu babashije kuhasiga ubuzima. Gusa icyo bahamya neza ni uko umwanzi yawumiye mu buryo bukomeye, ndetse na generale wari wungirije Kakobanya uwitwa Jimmy akaba nawe yabashije kuhasiga ubuzima, nk'uko byagiye bigaragara ku mbuga nkoranyambaga, ifoto yiwe igaragaza umubiri wiwe aho yaguye ku musozi. Reka twibutse abantu ko n'ubundi imirwano atari aho yabereye gusa. Ku munsi w'ejo indi mirwano yabereye mu burengerazuba bwa Mikenke aho bita mu Marunde, naho hari defense ikomeye y'Abarundi hamwe n'Abazalendo bo mu bwoko bw'Ababembe bari bavuye Gipopo, bahashinze ikomeye. Twirwaneho yahise ibataka n'ubundi, irasa yabo kugeza ubwo n'ubundi bigaruriye aho bita za Bukonji. Aho ngaho uba werekeza n'ubundi muri kara gace ka za Gipopo. Gusa nubwo bimeze gutyo, umwanzi ntabwo ari kure na Mikenke, n'ubundi ari mu nkengero za Mikenke. Reka twibutse abadukurikiye ko umwanzi w'Abarundi cyangwa se abasirikare b'Abarundi bagiye kurasa cyangwa se gutera abo mu bwoko bw'Abanyamurenge bari hakurya ya Rwerera, aho ni hakurya ya Mikenke uja za Mikarati, ndetse no hakurya uja za Gitasha naho hari umusirikare w'Abarundi. Ni ukuvuga ko umwanya uwo ari wo wose intambara yatangira barashamiranye.
Andi makuru n'ubundi twakiriye ni uko ibirindiro by'Abarundi hamwe na FARDC byari kuri point zero byahise byikuramo nyuma y'uko bumvishije ko Twirwaneho yigaruriye Rwitsankuku ndetse babona badafite n'imbaraga zo kugitanga, ibyo birindiro bya point zero byahise byikuramo. Gusa kugeza aya masaha Twirwaneho ntabwo iradivasinga yerekeza kuri point zero, ariko reka twibutse abadukurikiye ko aho bari Rwitsankuku na point zero ni ahantu hatarengeje iminota 30 ugenda n'ibirenge. Rero akaba ari uko byifashe muri kara gace k'iwacu uyu murenge, tukaba dukomeje guheza abanyamurenge bose aho baherereye mpore ku bibazo bakomeje guhura nabyo by'intambara ndetse n'abakomeje kubura ababo ndetse